a Lúa, Mercurio, Venus, o Sol, Marte, Xúpiter, Saturno, Apolo, Minerva, as musas, as osas, Coleos, Xasón, Constanza, Beatriz, as estrelas, o paraíso.
Isto é impresionante, foi un traballo moi bonito. Tratástesme maravilla, así que muchísimas gracias e ojalá que repitamos outro ano. E parabéns polo traballo porque, de verdad,